رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول، دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول، أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني، نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي. يا ربي سيجانو ما كل ما بينك أنا بالي برانا كله أصون فورين أصون دردرا كان درس أنا قلت تدين سلاني هم برانا برجافو دولان نيا كابن توه ترو كن نمالين قدر رمضان نيا سيني جرا يو فقط كن نبرو قلقل رمضان جاني يا رب ميكو إنين دولا في ميكو يا رب Hello? Hello? أنا يا بريدة خيالك يعني معك هاي مركانا قبضة نجيا قبضة فيادا هاي وين بدي أبو أنا ما قلت همي شاركة شوني نندا إيه ميران تناسين بربادي بق ساعة ديب سكرام أنا خياس نتول بيا أيه أيه ران تنو دوغم مچي أخبار جديدة سيك أبا تول بيا أيه قشتي يا أيه نجيا ناف أنغنا بيرو دفتو نجيا ناف توريا أيه هاي تيجان هاي ما كان جديد ده كو أنت كا أمتا سدين وجيان نغنا غير ستيا فهاسوا كنا تيجي دبي ببغي دو كنا سيران ده كيني كا ديرو كوي درغو مين بيجي China ديمو درغو مودي مخنا دغيسي أهو دبي تول durano nama wasi kan udah bamale wasi munda bamu jani di turte berangga unda bania aw dubbi na kama na shara dati China sanu gijen dake muha ko fano boleh sih yang nanti kau wata kanak TV du muha ko kanan bilashin gore la bagai bo wai bidena haisha la fison du pese hayya nama kusapi di badar di bag ya kata kakak di bayan tam gaisul leni kam tunja basoti namni kamti alla jetu fata namni kada mala lekre sisa terus masalah lah ya Alhamdulillah ini sih anu firrain gammadan namni khan fa malaje umi masyaallah firraja masyaallah tuh jirardu kata jiro hai amma khiti mi mala kana firraji sarisi kau aisha firraji sarisi di le mana kompolation pakar tapi hati itu mati bisa cuci tanahnya tiwa terasa oh ya somana ana diro ko matti somana qarshi mite somana dufe diro ko muso la kan le ngadar ma di fude san le fite somana dufe diro somana barana ana ko mabba oh ko mata ana diro ya rabbi mulka isme ila lana somana wai somana afanu be kono man tan di mana dufe ami contohnya sila daftar daftar man tan somana hunno burugal kala jani mana kana me ha to ite shasha ana rago to ha ka ramadan rabbi kana namu san nagi am fudutte awo me diro do wolufi mana le namne kana to hashta diti ya me orkon يلا lo bare tuti ya hay ko ebar anaka saa saddeetin nabira mana khiyiruftu ana asit saa saddeetin tarkamtu zinje male ebar saa saddeet akka mana khaysani haatu sinin misin barre sal نكسي بيتين جرا ولا ران جرا hayya ya dadda femman tan amman tan andu fesi fura aya oh etin bidiru ya rabbi ri bidiru bi fitana nasi fure bota yijirmo mo me abo TV se metti sfidu
Ika, kophaati waan danda'a rabbii qaba. Ahoo moodii yeroo yaaboo maaliin godha? Sireessan. Samee sirees maaliin godhama? Wayii daanuu daddafii kuutteetti maaliin as ijjee? Aku kiasa ran mau nangger kan mana pernah di sini ademu emas saya nak dapat dua. Woi, yang kerja apa ni kau mau bijalati kau? Woi, Sri garuk kamera kau. Oh, isi dulu berang gede kan? Masya Allah, nama tinde pada buzo lihat tiap ada jalan. Anak. Bago wala kang durag gabi, ginanjin lang ko radyo. Dalam faham malah bicara orang dah bukti. Anak sultan kita tahu. So mana berana anak tertiban mas so nebo. Anak fatah ni so anak. Hai, ini dia. Kayara. Kayara. Hai, daddafeetiin dhufaanti kana. Jechuun barbareedutti yeefifoo hin siime. Baay'aan kontoraata furdheetiin dhufa giseen jiru. Arraan tanollee namni Ramadaan kariimiidhaaf kararraa galee saabaqaa. Baay'aa jumaa abbata kararraa harkachuu hin dandeenye. Tanumaatu kan na tursiisee bara. Silaa Ramadaan kariimiidhaaf namni kararraa galuu baate silaa biyya teenya tana baay'ee nama jira. Jechuun barbareedutti giseen sagalee ta'ee dhageenii beektaa bakkaan jiru hin beeku. Reefuun tanammaa akka waan Niiwoorkii fa'aa Waashingitan fa'aa Minisootaa fa'aa keessa akka waan hin jirutti ilaalee bara dhiifama garuu ayyeema ayyaanu haa. Ati wasinki soomana lafa kaatteessa namni kan soomana amala tolfata. Ayyuu baga waan yaadachiifte kongiraa baga gammannee baga gammadde. Haya oduu gammachiisaa ajaa'iba way baga na yaadachiifte yaaba. Ifiifuu bara ni yaadattaami akka barana seentara keenyarraa waggaa tokkoffaadhaan akkana ifamanii beektaami. Bakka chaayinaarraa jechuun akka addunyaatti gamtaan ispoortii addunyaa biyya hundaanuu akka maarshaal aartii waggaa tokkoffaadhaan dorgoman gaafatteeti bakka Itoophiyaan galmoota isii keessa jiran hundaanuu nama takka fidadha jettee gizee kannatan yaaboo kana fuudhee maal godhe galmoonni jiran hundinuu galmi Itoophiyaa cuftinuu maal jaan isuma kannannaa bakka inni jiru maal calallaa miti isuma kannannaa ja'aniiti gizee na kannatan beekee gaammaas namni nuti yaanee dorgomuun yaanu sun nama bilaak beeltii meeqa dardaree saniifuu gaa namni isaan malee Itoophiyaa keessa iyyuu jira siistama isaa hundanaa beeka akkaataatti qollofan bakka tanuma ammaan tan inshaallah yoo rabbi jeeniin deemate du'aa faanaa godhe. Asii kana barsaa keetaa akkam. Barbarsaa qiyyaas ni beektaa gis takka oguu kana na shaakalchiisuudhaaf dhufe fuudhee gizeen akkana laal darbee kuffisee akkana qollofuudhaaf gizeen akkatti harka kanarra kaadde oljeetuma kana na xaqqasa bakka ijoollee hedduu sana duratti hin qaaneessu jeetumaan isa takka faa beekaatiin kufaa. Ijoollee na seetee booti nama akka qiyyaa kana wajjin meetta. Anni beektaa qiyyaa takkaa jira jaanii obboleessi yaakjan ati amata 16 amata 20 wayii waan caa'uu nyaatee bakka isa kusan qofaan akkan qollofuun labdiidhaan firraa qaba bakka xiqqoo isuma san qofaan firraa shakkeekama. Hai namoo yaadda. Jechuun kaana moo osoo hin taane harka waa taa'aadha malee akkan qollofuun labdiin firraa qaba siistama isaanaa beeka. Mee bareedduutiyya bakka akka namni gizeen ichi dhaqina harka waan taane mee du'aa inaa godhe kaasa du'aa namni nama jaalatu namaa godhatu hin beektaa rabbii nu daddafee dhagaa du'aa inaa godhe kaasame. Amminiin jedhee Bostiin ati humnaan darbatte naman dhayin. Ati suuta darbatte nama haadhoon. Amin akkana jechuun hojii miti bar suuta haadhooytu haga gabsujii malee. Namni harkatti humaan ta'in hin jenne. Jechuun kiyya bareedutti iyya barani achitti haa gaggabu garummoo manumaa kamaa dhaqee akka beeffatuuf hin jee baran. Giseen qollofee gaggabuun isaa ananoo lamnee bara.
eegaa teettee fuulaalchaa tiraalta irratti namni Aamin aamin. Awa kan nuun deemu kaa du'aa uma kana tanan barbaadu. namni booskii fi humnaa miti atarraa nama dhorkanii Maali duuba? jeenummaadha malee Hayyaa. Jeenummaa biyyi guutuun itti na amantee jeenummaa jecha mootummallee beektoti shakkite. Way. Nama milleen dhibbaa diidamii bakka buufatee na kannatee barganaadhaan chaayina irra deemee dorgomuu ta'a. Namni jeenummaa hin qabne hoggumachuu dhaquu ni qabaati. Atummaanuu jeenummaa biyya beekaniitti ni kaseentara namni dhibbaa fi ol ka dhufe haa amananii na kannatan. Yaa Rabbi qaawwa Itoophiyaan guutuun itti na amante kana. Qaawwa jeenummaa biyya Itoophiyaan guutuun itti na amante kana itti qaawwa tokkicha kanaa si bira banaa jira yaa haalee qaqee. Waanumaan qaawwa kana ittiin cufadhu abbumatti kanaa kan yaa Rabbi tokkicha. Yaa Rabbi waan mata koo jaalalchee miti duwwaa taate. Aboon jeenummaa biyya tana yaa Rabbi arrumaan tana sin garsiifne na laaltaa kottuun hundee. Way. Hai, way mana banaan ni seesa. Hayya, eenyu jira goy. Hai. namaan qollabettee ati manaan qollafa Jechuun mana kiyya bar qollabeetumaan kuturee funtanaan akkana godhan beekon himee goy. Hayya, dhiiroo maalumaan seene. Yaa Rabbi maalumaan seene. Weh, dhiiroo waraanaa kan yommuu nama biraa tolaan qabdu. Ayya, sibiilii gaanii fudhadha. Dhiiroo waraanaa kan yommuu nama biraati. Kun katuffiitii qabuunsa dhageenye inni qofaananan hayya meeqotti? Tunattu jiraachuu na biloon yaalla qotti.